saya dapat tahu Puan ada status testimoni yang bagus selepas memakai apa ni? Arm sleeve. Boleh tolong share sedikit? Saya ada masalah bila tidur malam. Belah kanan saya ni memang selalu sakit lah. Saya memang tak boleh tidur pusing ke kanan, memang tak boleh langsung. Dah beberapa tahun. So saya tengok BE ada keluarkan arm sleeve. So saya minta husband saya beli. Saya pakai satu malam. Saya memang surprise betul-betul. The next day tu dah tak ada dah rasa kebas-kebasangan dan lengur-lengur dekat sini, rasa berat dah tak ada. Dan even tengkuk saya yang selalu rasa berat dekat sini dan tegang ni dah tak ada. Saya tak rasa kadang macam betul ke ni? Nak kata magic tak boleh pula kan? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah jumpa